네, 액실레 루시지. 네네네. 여기 동가 사모님, 그 네. 카메라를 조금 여기만 이렇게 보이거든. 이렇게 네, 보이는데, 일부러 그랬어요. 왜 일부러 그러셨어? 제 얼굴 보일 필요가 있을까요? 그래도 여기 눈에 이렇게만 보이니까 좀 그 신경 쓰여가지고, 나 카메라를 또 이제 잘못했나 이래 생각했죠. 자, 우리 2장 우리가 좀 강의하도록 하겠습니다. 여기 전도서 2장. За, номлогчоос 2 дугаар бүлэг. 자, 2장에서는 여기 11절까지는 솔로몬이 그가 육체의 즐거움을 누리기 위해서 여러 가지 일을 해봤지만 그 모든 것들도 결과적으로 아무런 유익이 없다라고 결론을 내고 이야기를 합니다. За, 2 дугаар бүлгийн 11 дээр ишлэл хүртэл Соломон хаан өөрийнхөө одоо махан биеийн зугаацсан ингээл хүсэл тачаал жаргалын төлөө одоо бүхэл зүйлийг хийж үзсэн. Тэгсэн ч гэсэн тэр бүхэн бас л хоосон ямар ч одоо ашиг тосгүй байсан гэдэг тухай өгүүлж байна. 자, 여기 2장 1절 한번 읽어보세요. Нэгдүгээр ишлэлийг уншъя. Би өөртөө одоо яв. Би чамайг баяр цэнгэлээр сорж үзье. Өөрийгөө баясгаж баярлуул гэж хэлв. Үцтэл энэ нь бас л хоосон байлаа. 자, 솔로몬이 시험 삼아서 자신을 좀 즐겁게 해보려고 낙을 누렸다라고 이야기를 합니다. Соломон хаан баяр цэнгэлээр өөрийгөө сорж үзэхээр өөрийгөө баясгаж баярлуулсан гэж байна. 여기 시험을 삼았다는 것은 뭐냐면 어떤 자기가 어떤 즐거움을 갖다가 누리기 위해서 쾌락을 찾더라도 절제하면서 어떻게 보면 그 쾌락을 찾았다고 하는 것을 여기 고백하는 내용이에요. За баяр цэнгэлээр сойрж үзье гэсэн байна тий. Сойрж үзнэ гэдэг нь Соломон хаан бол одоо ямар ч одоо хэмжээ хязгааргүй өөрийгөө захирахгүйгээр тийм ээ тэр баяр цэнгэлд өөрийгөө даатгсан автсан гэсэн үг биш. Тодорхой хэмжээнд одоо өөрийгөө хянаж тэр хянаж өөрийгөө захирч тэгээд тэр баяр цэнгэлийг одоо эдэлж үзсэн гэсэн үг юм. 이것도 헛되다라고 표현합니다. За гэтэл энэ нь ч гэсэн хоосон байсан. 그래서 어떻게 보면 사람이 낙을 누리기 위해서 행하는 모든 일들이 결과적으로 이 땅에서는 즐거움이 될 수는 있지만 그러나 그것이 아무런 유익이 없다라고 하는 것을 결론적으로 솔로몬이 이렇게 표현합니다. 1절에서부터. Тэгээд энэ нэгдүгээр ишлэлээсээ ахуулаад харах юм бол хүн өөрийгөө баярлуулж цэнгүүлэхийн тулд одоо элдв зүйлийг одоо ингээд туршиж үзэж болно. Гэхдээ тэр бүхэн бол яг тийм өөрөх нь хүссэн жинхэнэ тэр баяр жаргалыг өгч чаддаггүй юм гэдгийг хэлж байна. 그러면서 여기 2절에는 그렇게 말하며 웃음에 관해서 또 실학에 대해서 이르기를 이것이 무슨 소용이 있는가? 심지어 미친 것이라 이렇게 표현을 합니다. 20 дугаар ишлэлээр энийг чиг би галзуу баяр цэнгэлийн тухайд юунд хэрэгтэй юм бэ гэж хэлвэ. 자, 왜 웃음과 실학에 대해서 미친 것이다. 또 무슨 소용이 있느냐라고 하면서 아무런 유익이 없다라고 표현했을까요? За яагаад одоо инээж байгаа хүний галзуу гэж үзсэн юм бэ? Яагаад одоо баяр цэнгэлийн тухайд ямар ч хэрэггүй юунд хэрэгтэй юм бэ гэж хэлэх болсон юм болоо? 왜냐하면 우리가 이 육체의 즐거움을 찾아서 웃고 또 이렇게 즐길 때마다 우리가 잃어버리는 것들이 하나 있습니다. 뭘 잃어버릴까요? Яагаад гэвэл бид нэр махан биеийнхээ баяр цэнгэлийн төлөө
Ингэж инээж ханиаж одоо тэр жаргал махан биеийнхээ жаргалыг хөөж явахдаа нэг зүйлийг алдаж гээдгээ. Юуг алдаж гээждэг юм болоо? 자, 뭘 잃어버리냐면 하나님과의 관계성을 잃어버립니다. 사실은. Бурхантай харилцааг алдаж одоо гээж байдаг, орхигдуулж байдаг. 점점 어찌 보면 그 시간만큼 하나님과의 관계를 잃어버리고 또 하나님을 통해서 주시는 참된 즐거움, 그 기쁨의 세계를 놓치게 되는 거예요. Инээж ханааж те өөрийгөө одоо жаргаж гэх юм уу да явж байхдаа бид нэр бурхантай харилцааг тэр одоо тэр баяр жаргалд зориулсан тэр цаг хугацааныхаа хэрээр бурхантай харилцаанд зориулах цагаа алдаж байдаг. Бурхантай харилцах тэр харилцаагаа орхигдуулж байдаг. Тэгээд бурхнаас ирдэг жинхэнэ тэр баяр хөөргийг бас алдаж байдаг. 로마서 8장 5절부터 여기 8절에 있는 말씀까지 한번 읽어보죠. Ромасо 8장 5절부터 8절. Ром 8-ийн 5-аас 8 дугаар эшлэл уншъя. Яагад гэвэл мах бодын дагуух нь мах бодынхыг, сүнсний дагуух нь сүнсний юмсыг боддог. Мах бодын бодол санаа бол үхэл, сүнсний бодол санаа бол амь ба амар тайван. Мах бодын бодол санаа бол Бурхны эсрэг дайсагнал юм. Яагад гэвэл энэ нь Бурхны хуйлд захирагддаггүй бөгөөд тэгж чадах ч үгүй. Мах бодынхоор байгсад Бурханд таашаагдаж чадахгүй. 자, 이 말씀이 분명히 얘기하고 있지요. 우리가 세상에서 어떤 웃음이라든지 또 희락, 그런 즐거움에 쾌락에 빠져서 살아가게 되면 그것은 하나님과의 단절을 만들어냅니다. 사실은. Энэ төлөвлөлд маш тодорхой хэлсэн байна. Хэрвээ бид нэр одоо энэ дэлхийн тэр баяр цэнгэл махбодын тэр хүслээ дагаад явах юм бол тэр хэмжээгээр бурхантай харилцаа маань тасарнаа. 그래서 아까 8장 7절에 있는 것처럼 하나님과 원수가 된다고 표현하면서 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없다라고 표현한 거예요. Тиймээс энэ сая уншсан Ром 8-ийн 7 дээр махбодын бодол санаа бол Бурхны эсрэг дайсагнал юм гэж хэлсэн. Дайсагнал. Яагаад гэвэл энэ нь Бурхны хуульд захирагдаж чадахчгүй гэсэн. 그래서 육체의 즐거움으로 만족하려고 하는 사람들은 그 만족하는 것을 통해서 유익을 하나도 얻을 수 없다. 결과적으로 그것도 헛된 것이라고 표현한 겁니다. 그래서. Тэр махбодоо баярлуулж жаргах гэж хичээж тийм ээ одоо махбодын жаргал цэнгэлийг хөөж байгаа хүмүүс бол махбодоо тэгж баярлуулж жаргаж чадахчгүй бас тэгээд тэр бүхэн нь хоосон дэмий зүйл байх юм гэж хэлж байна. 그런가 하면 여기 3절부터 여기 쭉 뭐라 그럴까요? 여기 11절까지 말씀을 쭉 살펴보면 솔로몬이 여러 가지 사업을 했어요. 여러 가지 뭐 건축이라든지 또 여러 가지 뭐 이렇게 과원을 만든다든지 또 많은 남녀노비들을 사고 또 그것을 통해서 자기의 부를 이렇게 더 늘고 나가는 거라든지 하는 여러 가지를 했는데 그러한 것들도 결과적으로 자기를 만족시킬 수 없었다라고 표현한 겁니다. За 3 дугаар эшлээс цааш харах юм бол Соломон хаан олон одоо тий ажил хийсэн, маш олон ажил хийж одоо бизнес эрхэлж тийм ээ нэг ясанда бизнес эрхэлж үтсэн байна. Байшингууд барьсан гэж байна, ус үзмийн цэцэрлэг байгуулсан гэж байна, төрөл бүрийн жимсний мод суулгасан, ой услахаар усан сан байгуулсан, эрэгтэй эмэгтэй боолууд худалдаж авсан, мал сүрэг эзэмшиж байсан алт мөнгө хураасан гэх мэтчил
Гэхдээ энэ бүхэн эргэл өөрийнх нь одоо махбодын тэр зугаа цэнгэл баяр жаргалын төлөө байсан ч гэсэн энэ бүхэн бас л хоосон утгагүй байсан. 그래서 솔로몬이 여기 3절 말씀에 이렇게 가만히 살펴보면 어찌 보면 세상의 쾌락을 좀 누려보려고 좀 작정을 하고 그 육체를 즐겁게 하는 술을 많이 마셨다라고 얘기를 해요. 3 дугаар ишлэлээс харах юм бол Соломон хаан энэ дэлхий дээр те хүний ер нь амьдралдаа эдэлж болох тэр баяр жаргал юу байдгийг бүгдийг нь л ер нь амсаж эдэлж үзье гэж бүр шийдээд зориуд одоо энэ бие махбодоо дарсаар цэнгүүлсэн гэж 그런데 хэлж байна. 여기 술로 내 육신을 즐겁게 할까? 또 그 앞에는 내 마음을 지혜로 다스리면서 요게 지금 사실은 앞뒤가 안 맞는 말이에요. 마음속으로는 지혜로 다스리면서 또 술로 내 마음을 즐겁게 할까? 어찌 보면 지혜라고 하는 것은 하나님의 인도를 따라가는 게 지혜인데 그 지혜를 가지고 있는 사람이 육체의 즐거움을 찾기 위해서 술을 먹고 나아갈 때 자, 그것을 통해서 솔로몬은 아무런 유익도 얻지 못했다고 하는 것을 내 어리석음을 꼭 붙잡아 둘까요? 라고 이렇게 표현한 거예요. 아래 내려가서. Энэ 3 дугаар эшлэл дээр болохоор маш олон ийм утга санааг давхар илэрхийлсэн байгаа. Ингээ харах юм бол би бодож үзээд гэж юм те. Соломон хаан бодож үзсэн биз дээ. Зүгээр ямар ч утга учиргүй зүгээр л ямар ч бодлогогүйгээр одоо ингэж архитаар суугаал ухаас хөөгүй яваад исэн гэсэн үг биш. Бодож үзээд бүр төлөвлөж байгаад мэрэгэн ухаанаар удирдуулахын зэрэгцээ. За тэгэхээр энд мэрэгэн ухаанаар удирдуулж байгаа. Тэр мэрэгэн ухаанаа хаячихаагүй, мэрэгэн ухаанаараа удирдуулсаар л байгаа. Тэрүүнийхээ зэрэгцээ бие махбодоо дарсаар цэнгүүлж гэж байна. За тэгээд мунхаглалыг ойлгох гэж оролцсон бөгөөд Тэнгэрийн доорх амьдралын цөөхөн хэдэн хоногт хүмүүний хөвгөд юу хийхэн сайн бэ гэдгийг мэдэх гэсэн юм аа. Тэгэхээр зориуд ингээд төлөвлөөд тэгээд мэрэгэн ухаанаа хаяггүйгээр мэрэгэн ухаанаараа бурхны мэрэгэн ухаанаараа удирдуулахын зэрэгцээ бие махбодоо дарсаар цэнгүүлж үтсэн гэж байна. Тэгэхээр энэ нь болохоор ерөөсө хоорондоо авцалдахгүй байна тий. Одоо бурхны мэрэгэн ухаанаар удирдуулж байгаа бол хүн одоо тэгж арх дарсууж зугаа цэнгэл хөөцөлдөхгүй шүү дээ. Гэтэл Соломон хаан болохоор зориуд тэгж үтсэн гэж байгаа байхгүй юу. За тэгээд энэ бүхний эцэст тэр өөрийнхөө тэр мунхаглалыг ойлгох гэж оролцсон гэж байгаа. Хүн гэдэг ямар одоо мунхаг орших вэ гэдгийг ойлгох гэж оролцсон. Тэгээд эцэст хийсэн дүгнэлт нь энэ бурхнаас тогтоож өгсөн цөөхөн энэ амьдралын хоног өдрүүдэд юу хийх нь хамгийн сайн юм бэ гэдгийг одоо энэ бүхнээрээ дамжуулж мэдхийг хүссэн юм аа гэж байна. 누가복음 16장 13절에 보면 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없다고 그랬습니다. Лук номын 16-гийн 13 дээр хэлсэн байгаа тий. Одоо нэг зарц хоёр эзэнд үйлчлэж чадахгүй, үйлчлэх боломжгүй гэж хэлсэн. 그러면서 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다. 이런 표현을 썼는데 우리가 하나님을 선택하든지 재물을 선택하든지 쾌락을 선택하든지 하나님 안에서의 자유를 선택하든지 둘 중에 하나밖에 없다고 하는 것을 이 말씀을 통해서 우리가 깨달을 수가 있어요. Тэгээд та нар бурхан эд баялаг хоёр зэрэг үйлчилж чадахгүй гэж бас хэлсэн байна. Тэгэхээр энд хэлснээр бол нэг бол бурханд үйлчлэл эсвэл эд баялагтай үйлчлээ. Хоёуланд нь зэрэг үйлчлэх бол ямар ч боломжгүй гэж хэлсэн. Үүнтэй адилхан бид нэр энэ ертөнцийн жаргал зугаа цэнгэлд үйлчлэх үү эсвэл бурхан доторх тэр эрх чөлөөг олж авах уу гэдэг энэ хоёрын аль нэгийг л сонгох ёстой гэсэн үг. Хоёулаа байж болохгүй. 그래서 자기 마음을 지혜로 다스리면서 술로 내 육신을 즐겁게 할까 할 때 결코 거기에서 아무런 유익을 얻을 수 없다고 하는 것을 이렇게 솔로몬은 이야기하고 있는 겁니다.
За тэгээд Соломон сая хэлсэнчлэн мэрэгэн ухаанаар удирдуулахын зэрэгцээ бие махбодоо дарсаар цэнгүүлэх гэж оролцсон гэж байгаа. Цэнгүүлж мухаглалыг ойлгох гэж оролцсон гэж байгаа. Тэгээ хичнээн оролцсон ч гэсэн тэндээс өөрт нь ирэх ашиг тус юу ч байгаагүй гэдгийг Соломон ойлгож 또 тэгээ түүнийг 솔로몬이 өгүүлсэн 세상에서 байна. 네, 솔로몬이 또 세상에서 자기의 즐거움을 채우기 위해서 여러 가지 사업을 했어요. 여기 보니까 여기 4절에 나의 사업을 크게 하였노라. 내가 나를 위해서 집들을 짓고 포도원을 일구었다고 얘기합니다. За түрүүн бас хэлсэнчлэн дөрөвдүгээр ишлээс цааш харах юм бол Соломон энэ дэлхийн тэр баяр жаргалыг аль болох гүйцэд амсах гэж эдэлж үзэх гэж юу янз бүрийн ажил бизнес ихчгэсэн хийж байсан. Дөрөвдүгээр ишлэл дээр харах юм бол би агуу үйлс хийж байлаа гэсэн байна. 또 여러 동산과 과원을 만들고 그 가운데 각종 과목을 심고 나를 위해서 수목을 기르는 사람을 물을 주기 위해서 못들을 팠다. 이렇게 말씀합니다. За тэгээ агуу дээр үйл хэрэг гэдэг нь юу байсан бэ гэхээр өөртөө байшингууд барьсан, усан үзэн цэцэрлэг байгуулсан, төрөл бүрийн жимсний мод сулгасан, урган төлжиж байгаа ойг услахын тулд усан сан байгуулсан гэх мэтчлэн янз бүрийн ажлуудыг одоо бүтээн байгуулалтын их ажлуудыг хийжээ. 자, 솔로몬이 어찌 보면 자기의 즐거움, 어떻게 보면 쾌락을 가지기 위해서 이렇게 뭐라 할까 여기 있는 것처럼 과수원도 만들고 또 집도 짓고 또 포도원도 만들고 이 동산의 어떤 과원, 과목도 많이 심었지만 자, 이러한 일들이 그에게 결코 즐거움을 줄 수가 없었다라고 얘기한 겁니다. 만족을 시켜줄 수 없었다라고 표현하는 거죠. Яг Соломон одоо өөрийнхөө тэр жаргал цэнгэлийн төлөө тий өөрийгөө зугаацуулахын тулд өөрийнхөө тэр баяр жаргалыг дүүрэн болгохын тулд энэ бүхнийг хийсэн байгаа. Энэ ус үзмийн цэцэрлэг, байшин барилга, янз бүрийн жимсний мод, усан сан гэх мэтчлэн. Тэгэхдээ энийг болохоор одоо тэр жаргалыг идэх гэж л тий өөрийгөө одоо жинхэнэ баяр жаргалтай болгох гэл энэ бүхнийг хийгээд үзээд байгаа шүү дээ. Гэвч энэ бүхэн эргээд л нөгөө байдаг бахаараа тэр жаргал цэнгэлийнхэн тэр хэрэгцээг хангаж өгч чадахгүй байсан. 자, 여기 7절에는 보면 남녀노부들을 사기도 하고 또 집에서 종들을 낳기도 하고 그래서 예루살렘에 있던 모든 사람들보다 자기 자신이 소와 양떼의 소유가 더 많이 가졌었다고 얘기합니다. 7 дугаар ишлэл дээр эрэгтэй эмэгтэй боолууд худалдаж авсны сацуу уугуул боолууд ч бас надад бий. Надаас өмнө Иерусалимд байсан бүгдээс илүү их мал сүргийг би эзэмшиж байлаа гэсэн. 어찌 보면 자기의 재산을 늘고는 더 많게 하는 즐거움도 한번 가져봤다는 것이죠. Эндээс харах юм бол өөрийнхөө эд баялаг өмч хөрөнгөөч гэсэн аривжуулахын тэр баяр жаргалыг эдэлж үзсэн гэж байна. 또 여기 8절에는 은금과 왕들이 소유한 보배와 여러 지방의 보배를 나를 위해서 쌓고 노래하는 남녀들과 인생들이 기뻐하는 처첩들을 많이 두었다 이렇게 표현합니다. За мөн 8 дугаар ишлэлдээ би бас хаад болон нутгуудаас өөртөө алт мөнгө эрдэнсийг хураан цуглуулсан. Би өөртөө эрэгтэй эмэгтэй дуучидтай байсан ба хүний хөвгүүдийн зугаа болох эмс охид надад олон байв. 자, 솔로몬이 얼마나 많은 아내를 두었을까요? Соломон ямар одоо хичнээн олон эхнэртэй байсан болоо. 여기 열왕기상 11장 3절에 보면 거기 한번 보세요. 1-р хаад 11-ийн 3-ыг харах юм бол 여기 1000명이나 됩니다. 왕은 후궁이 700명이요. 첩이 300명이라고 그랬어요.
сурвалжид удамтай 700 эхнэртэй бас 300 татвар эмтэй байсан бөгөөд эхнэрүүд нь түүний зүрх сэтгэлийг оруулжээ. 야, 참 어떻게 보면 자기의 즐거움을 채우기 위해서 얼마나 솔로몬이 어디까지 가봤는가를 한번 우리가 살펴볼 수 있는 내용이죠. За тэгэхээр ийм олон эхнэртэй татвар эмтэй байсан гэдэг эндээс бид нэр харах юм бол Соломон хаан өөрийнхөө тэр баяр жаргалын төлөө өөрийгөө үнэхээр одоо тэр баярлуулж цэнгүүлэхийн төлөө ямар их одоо зүйлийг ингэж 즐거움을 위해서 그렇죠. 자기의 즐거움을 채우기 위해서 응? 솔로몬이 어디까지 갔는가를 한번 볼 수 있는 어디까지? 거예요. 아하. Тэр жаргал цэнгэлийг эдэлж үзэхийн тулд өөрийгөө баярлуулж жаргуулахын тулд хаа хүртэл явсан бэ? Соломон хаан хаа хүртэл явсан бэ гэдгийг энэ эхнэрүүдийн тооноос бид нар харж байна. 후궁이 본처 외에 후궁. 후궁이라고 하면 어떻게 보면 자기의 본 부인은 아니에요. 쉽게 해서 후처로 둔 사람들만 700명, 또 거기에 또 다른 첩들이 있습니다. 첩들이 300명. 야, 참 대단한 사람 아니에요. 이 정도로까지 즐거움을 찾아보려고 했지만 그것도 다 결과적으로 헛된 것이라고 표현하는 겁니다. За эндээс харах юм бол тэ сурвалжит удамтай 700 эхнэр 700 эхнэртэй одоо эхнэр нь шүү дээ бүр гэрлээд одоо ёс төртэйгээр авсан эхнэр нь 700. Дээрээс нь 300 татвар юм. Татвар юм гэдэг нь болохоор яг аваал эхнэр нь биш гэсэн үг тий. Ийм олон одоо эхнэр болон татвар эмтэй байсан гэдэг нь бол үнэхээр одоо хүний тэр жаргал цэнгэл зугаа цэнгэлийн тэр шунал бол ерөөсөө гүйцэлддэг юм гэдгийг илэрхийлж байгаа. Бас л энэ нь хоосон зүйл байсан гэдгийг илэрхийлж 이 구절에 보면 자, 그것을 어떻게 보면 솔로몬은 창성하여라고 표현합니다. 어쩌면 자기의 즐거움을 채우기 위해서 어떤 여러 가지 사업이라든지 또 쾌락이라든지 또 아내를 많이 두었다고 하는 그 모든 일에 대해서 창성했다. 어떤 사람들이 나를 따라올 수 없을 정도로 내가 그런 즐거움을 위해서 일을 했다라고 표현하는 겁니다. 9절이에요? 9절 말씀. 찬송이라는 말이 없어요. 여기 한국 성경에는 내가 이같이 창성하여라고 이렇게 써 있어요. 창성하여라고 했던 것은 내가 생각했던 즐거움대로 그렇게 이루었다라는 표현이죠. 다 이루었다. 창성하여라는 표현은. 그러면 이게 그 예루살렘에 있는 자들보다 내가 더 멀리 갔다라는 그런 말이 있거든요. 그건가? 그 말인가? 예루살렘에 있는 사람들보다 더 멀리 갔다라는 표현은 그런 뜻이죠. 왜냐하면 예루살렘에 있던 사람들보다도 더 그 사람들이 생각을 도달하지 못하는 데까지 내가 도달했다. 그런 뜻이죠. 그게 도달했다고 하는 것이 어떤 의미에서는 창성했다고도 이렇게 표현할 수 있습니다. За ингэж 9-р эшлэлээр ингэж надаас өмнө Иерусалимд байгснаас би холд авч үлэмж баян болсон төдийгүй мэрэгэн ухаанч бас надад байлаа гэсэн. Энд холд авсан гэдэг үг байна тий. Энэ холд авсан гэдэг үг нь болохоор Иерусалимд байгснаас би илүү одоо сайшаагдсан гэсэн үг байдгийн байна. Тийм үгээр Солонгос библиэр бол сайшаагдаж магтагдсан гэж байдгийн байна. Тэгээ энэ холд авах, сайшаагдаж магтагдах гэсэн нь одоо адилхан утгатай гэж. 영어 성경에는 이렇게 되어 있네요. I become greater by 화된이라고 써 있어요. greater by 화된. 네, 그러니까 어떻게 보면 거기 예루살렘에 있는 모든 사람들보다도 가장 높은 가장 그런 목적을 이루었다라는 그런 표현을 쓴 겁니다. 지금 그러니까 창성했다는 표현이죠. 어떻게 보면 그러니까 그 어떻게 보면 이
솔로몬이 참 자기가 즐거움을 찾기 위해서 어디까지 갔는가를 이렇게 표현한 겁니다. 그러면서 그 아래는 또 이렇게 말합니다. 먼저 예루살렘에 있던 모든 자들보다 더 창성하니 내 지혜도 내게 여전하도다 할 때 그가 그 일을 위해서 얼마나 많은 지혜를 썼는가를 내다볼 수 있습니다. 자기의 사업을 위해서 즐거움을 위해서 아내를 얻는 일에 있어서 결코 허투루 하지 않고 다 지혜를 가지고 그 모든 일을 행했다는 거예요. 그러나 그 모든 일들이 아무런 유익이 없고 헛되다라고 이게 결과적으로 이제 11절에 가서는 표현하는 거예요. Тэгэхээр энэ өмнө нь Иерусалимд байхстаас би холд авсан гэдэг нь болохоор англи дээрч гэсэн far гэдэг илүү хол явсан гэсэн юм утгаараа байгаа. Тэгэхээр Монгол Библийн орчуулга маань болохоор зөв байх шиг байна. За ингээд Иерусалимд байхстаас би холд авсан. Тэднийг одоо бүр хол хайсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд үлэмж баян болсон төдийгүй мэрэгэн ухаанч гэсэн бас надад байсан гэж байна. Тэгэхээр ерөөсө урд хожид ерөөсө хинч Соломоноос илүү ингэж их эд баялаг тай болж байгаагүй, алдар нэртэй болж байгаагүй, ийм их одоо жаргал цэнгэлийг үзэж байгаагүй, ийм олон эхнэртэй ч байж үзээгүй гэсэн үг тий. Тэдрээс бүр илүү даваад гарсан хол хайсан гэсэн. За тэгтээ тийм болсон төдийгүй мэрэгэн ухаанч гэсэн надад байсан гэж хэлж байна. Энэ нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр мэрэгэн ухаанаа хаяагүй. Энэ бүхнийг хийхдээ бүгдийг мэрэгэн ухаанаараа бодож тооцоолж хийсэн гэсэн. Ерөөсөө одоо зүгээр өөрийгөө гаргуунд нь хаяал тэ ямар ч ухаангүй одоо бодлогогүйгээр одоо тэгэж завхарч яваагүй. Зориуд энэ бүхнийг одоо тэр бизнес хийхдээ эрхлэхдээ ч гэсэн тэр жаргал цэнгэл хөөхтөөж гэсэн тэр олон эхнэрийг авахтаа ч гэсэн бүгдийг мэрэгэн ухаанаараа одоо тунгааж бодсны үндсэн дээр хийсэн гэсэн үг. 여기 솔로몬이 여기 10절에 이렇게 말합니다. 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 않고 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였다. 이렇게 표현을 해요. 10 дугаар эшлэлдэр нүдмийн хүсэмжилж буй бүгдээс би эс татгалзав. Ямар ч баяр цэнгэлээс би зүрхээ татаж байсангүй. Зүрх минь миний бүх зүтгэлд баясаж байсан бөгөөд энэ бол бүх зүтгэлийн минь шан харамж байв. 자, 솔로몬이 물론 왕으로서 자기가 할 수 있는 것은 다 있지요. 그러나 솔로몬이 자기의 눈이 원하는 것, 자기가 즐거움을 찾고 만족하게 생각하려고 했던 것은 금하지 않고 그 일을 했다는 거예요. 또 마음속에 즐거워하는 것도 그렇게 막지 않고 진행해 나갔다고 하는 것을 이렇게 고백하는 겁니다. Мэдээж одоо Соломон чинь хаан хүн юм чинь хааны эрх мэдлээрээ эрхээ эдэлж юу ч гэсэн тэг хүссэн болгоноо авч хий гэсэн болгоноо хийж чаддаг байсан байх л та. Гэхдээ дээрэс нь нэмээд тэр нүднийхээ хүсэмжилсэн бүгдээс татгалзаж байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл нүд нь одоо хараад тэ нүдэрээ хараад авахыг хүссэн, нүдэрээ хараад одоо хийхийг хүссэн тэр бүхнийг өөртөө зөвшөөрдөг байсан. Бас ямар ч баяр цэнгэлээс зүрхээ татаж байсангүй. Тэгээ зүрх нь юунд баярлаж байна, юунд татагдаж байна тэ тэр болгоныг дагаал одоо зүрхнийхээ тэр хүслийг дагаал баярлцсан гээд явж байсан. Өөрөөр хэлбэл ерөөсөө өөрийгөө ингэж хорж цагдаж байгаагүй. Эсвэл нөгөө дураараа дүргэж дунд чимгөөрөө жиргэж байсан гэдэг шиг ерөөсөө хүссэн бүхнээ л хийж хүссэн бүхнээ л авчихсан. 이는 나의 모든 수고를 내 마음이 기뻐하였음이라 이렇게 표현을 했어요. 여기 보면. За тэгээд энэ бол бүх зүтгэлийн минь шан харамж байсан гэж хэлсэн. 자, 솔로몬의 수고는 자신의 지혜로 이 모든 일들을 했다라고 표현하는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл Соломон хаан өөрийнхөө зүтгэлээр буюу
өөрийнхөө тэр мэрэгэн ухаанаар энэ бүхнийг олж авсан юм аа. 그래서 그 열매로 얻은 결과라고 여기 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 몫이로다라고 표현했던 거예요. Тийм учраас үнийг шан харамж юм аа гэж хэлсэн байна. Өөрийнхөө зүтгэл, өөрийнхөө мэрэгэн ухаанаар олж авсан учраас энэ бүхэн бол шан харамж, миний шан харамж юм аа гэсэн. 열왕기상 4장에 보면 이 솔로몬이 얼마나 지혜가 많고 그가 계획하는 것이 컸는가를 거기 증거하는 내용들이 있습니다. Нэгдүгээр хаад номын 4-р бүлгээс харах юм бол Соломон хаан ямар гайхалтай, мэрэгэн ухаантай хүн байсан бэ? Бусдыг ямар их гайхшруулж тэр мэрэгэн ухаан нь түүний хийсэн үйл хэрэгт тусаж шингэж байсан бэ гэдгийг илэрхийлсэн. 자, 솔로몬이 그 지혜가 얼마나 컸는가 하면 레바논의 백향목에서부터 담에 나는 우슬초까지 그것을 논하고요. 또 짐승과 새와 기어다니는 것과 또 물고기까지 어떤 논문을 쓰고 가르쳤다고 표현합니다. 열왕기상 4장 33절에 보면 Нэгдүгээр хаад 4-ийн 40 33-аас 34-р ишлэгийг харах юм бол Соломоны тэр мэрэгэн ухаан нь ямар агуу байсан бэ гэдгийг илэрхийлсэн байгаа. Тэр бас Ливаны хуш модноос эхлээд ханан хэрмэн дээгүүр ургадаг балуун ургамлын тухайч хүүрнэж мөн ан амьтад шууд хэвлэр явагчид загсны талаар хүртэл ярьдаг байв гэсэн. 그래서 33. 그래서 그 지혜를 가지고 어떻게 보면 자기의 마음에 원하는 대로 다 해봤지만 그러나 결과적으로 11절 말씀을 한번 읽어보세요. 그 솔로몬이 결과적으로 뭐라고 표현하는지. За ийм одоо гайхалтай агуу их мэрэгэн ухаанаараа өөрийнхөө зүрхэнд хүссэн болгоноо хийдэг байсан боловч эцэст нь тэр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 11-р эшлэлийг уншъя. Тэгээд би өөрийн гараар хийсэн бүх үйлсээ бас өөрийн зүтгэсэн зүтгэлээ эргцүүлэн бодлоо. Гэтэл энэ бүхэн хоосон бөгөөд салхины араас хөөцөлдсөн хэрэг байв. Наран доор үүний ашиг алгаа. 자, 솔로몬이 여기 4절부터 10절까지 자신이 마음속에 원하는 것, 눈으로 즐거워하는 모든 일들, 자기의 지혜로 모든 일들을 다 해봤지만 그러나 그 모든 것들이 다 유익이 없다, 헛되어 바람을 잡는 것과 같다라고 표현합니다. За энэ 2-ын 1-ээс 11-р эшлэл хүртэл болохоор Соломон хаан өөрийнхөө мэрэгэн ухааныг ашиглаад нүднийхээ хүсэмжилсэн, зүрхнийхээ хүссэн бүх зүйлийг хийж үтсэн, өөрийгөө жаргаж, цэнгүүлж, баярлуулахын тулд бүхнийг хийж үтсэн боловч эцэстээ тэр бүхнийг эргцүүлэн бодоод үзтэл тэр бүхэн хоосон бөгөөд салхины араас хөөцөлдсөн хэрэг байлаа гэсэн. 어떻게 보면 이 솔로몬이 우리 인생에서 중요한 교훈을 주고 있습니다, 지금. Тэгэхээр Соломон хаан бидний амьдралд маш чухал сургамжийг энд өгч байна. 자, 솔로몬과 같은 어떤 부귀 또 지혜를 가지고 있는 모든 사람, 그 지혜를 가지고 모든 일을 다 해봤지만 그 사람은 자기의 경험한 모든 것이 결과적으로 아무런 유익이 없고 헛되다, 또 부족하다 이런 표현을 써요. За тийм Соломонтой адилхан одоо ийм одоо өмч хөрөнгө тий эд хөрөнгөтэй бас мэрэгэн ухаантай хүн байж болох юм. Гэхдээ тэр эд баялгаа мэрэгэн ухаанаа ашиглаад бүхнийг хийж үзлээч гэсэн, бүхнийг эдэлж хэрглэж үзлээч гэсэн эцэс тэр нь бол өөрт нь ашигтай тустай юм юу ч байдаггүй бүгд дэмий хоосон зүйл байдаг юм аа гэж хэлсэн байна. 그래서 솔로몬이 이러한 고백을 통해서 그가 이면 속에서 그 숨겨진 솔로몬의 마음이 무엇인가를 우리가 한번 생각해 보는 것이 좋습니다. 그래서. Тэр Соломоны хэлж байгаа энэ үгийн цаана одоо янз бүрээр зүйрлэж харьцуулж жишиж хэлж байгаа энэ бүхний цаана яг хэлэх гээд байгаа гол утга санаа нь юу вэ гэдгийг бид нар олж харах хэрэгтэй.
인생에 우리에게 주어진 시간, 잠시 왔다 가는 인생의 시간이에요. 간거라면 70이고 80이라고 그랬는데 이 잠깐의 시간 동안 우리가 이 땅에서 아무리 즐거움과 기뻐하는 일을 내가 했어도 그것이 과연 어떤 유익이 있겠는가를 한번 돌아보게 하는 말씀이에요. Тэгэхээр хүний амьдрал бол хэсэгэн зуурын хэмжээ хязгаартай амьдрал байгаа тийм ээ. Их л удлаа гэхэд 70 80 наслтгаа гэж хэлсэн. За тийм энэ богинохон амьдралд бид нэр өөрсдийгөө баярлуулж, цэнгүүлэх гэж, жаргах гэж юу ч хийсэн байж болно. Гэхдээ тэр бүхэн бол эцсийн эцэст надад ямар ч ашиг тусгүй хоосон утга учиргүй зүйл байдаг юм аа гэдгийг Соломон хэлэх гэсэн байна. 하나님이 없는 이 세상에서의 삶은 유한한 삶이기 때문에 언젠가는 끝이 나고 맙니다. Энэ дэлхий дээрх амьдрал гэдэг бол хэмжээтэй хязгаартай амьдрал учраас хизээ нэгэн цагт төгсгөл нь ирнэ. 그래서 지혜로운 사람은 이 세상에다가 소망을 두지 않고 하늘에 소망을 두고 살아가는 거예요. Тийм учраас мэрэгэн ухаантай хүн бол энэ дэлхий дээр энэ амьдралд найдвараа тавьдгүй харин Тэнгэрийн хаанчлал, мөнхийн хаанчлалд найдвараа тавьдаг юм аа. 그래서 히브리서 11장에 보면 믿음으로라는 표현으로 계속해서 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 아나니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라라고 여기 히브리서 11장 3절 그러면서 히브리서의 11장 전체가 다 믿음으로 살아야 된다고 하는 것을 고백하고 있는 거예요. Еврей 11-ийн 3-ыг харах юм бол итгэлээр бид ертөнцийн Бурхны үгээр бүтээгдсэн бөгөөд тийхүү харагдах зүйлс нь үл харагдах зүйлсээс бий болсон гэдгийг ойлгодгоо гэсэн байна. Нэгээс нь 마지막 부분을 다시 말씀해 주실래요? 히브리서 우리가 11장 네. 여기 말씀을 보면 아까 3절을 제가 보았는데 11장 전체적인 내용을 보면 우리 인생의 시간을 믿음으로 살아가는 것이 가장 지혜롭다고 하는 것을 여기에서 메시지로 던지는데 솔로몬도 그 내면 속에 이런 말씀의 내면 속에서 무엇을 표현하는가 무엇을 얘기하고자 하냐면 하나님을 경외하는 믿음이 없으면 아무리 자기 마음에 원하는 것을 다 해도 다 부족한 것이고 다 부질없다, 소용이 없다라고 하는 것을 이야기로 사람들에게 교훈을 주려고 하는 거예요. За тэгэхээр энэ саяны Еврей 11-ийн 3-ыг уншсан. Тэгэхээр бүх зүйлийг итгэлээр гэж хэлсэн. Итгэлээр бид ертөнц Бурхны үгээр бүтээгдсэн харагдах зүйлс нь харагдах зүйлсээс бий бас үл харагдах зүйлс нь үл харагдах зүйлсээс бий болсон гэдгийг ойлгодгоо гэсэн. Тэгэхээр 11 дэх бүлийг цааш нь ингээ уншаад үзэх юм бол тэр чигтээ итгэлээр гэсэн байгаа тийм. Тэгэхээр ер нь итгэлээр л амьдрах нь хамгийн чухал бөгөөд хамгийн утга учиртай амьдрал муу юм а гэдгийг л энэ Еврей 11 дэх бүлэг маань хэлж байгаа. Тэгээ Соломон хаан ч гэсэн яг үүнийг л ингээ хэлэх гэсэн хэрэгээ. Итгэлээр бурханд итгэж амьдрах, бурханаас эмээж амьдрах нь л хамгийн утга учиртай бүрэн дүүрэн амьдрал юм аа. Тэгэхээр бид нэр хичнээн өөрийнхөө тэр дутууг тийм ээ сэтгэл дундуур байдлаа дүүргэх гэж элдвийн зугаа цэнгэл баяр жаргалыг хөөцөлддөг ч гэсэн бурханд итгэдэггүй бол бурханаас эмээдэггүй бол тэр дутууг бол хизээч дүүргэж чадахгүй хичнээн мэдлэгтэй хичнээн эд баялагтай хичнээн мэрэгүү ухаантай байлаа ч гэсэн тэр нь өөрт нь ямар ч ач тусгүй тэгээд дутуу хэврэл байх болно гэдгийг Соломон хаан илэрхийлэх гэсэн. 우리가 이 땅을 살아가면서 세상에 가장 지혜로운 사람도 모든 걸 다 누려봤지만 그것이 아무런 유익이 없구나라고 하는 걸 발견한 것처럼 우리는 하나님 없이 살아가는 세계가 아니라 하나님 안에서 우리의 삶을 하나님의 나라에서 언젠가 영원토록 누릴 수 있는 지혜를 갖는 것이 지혜로운 삶의 모습이라고 할 수 있습니다.
Тэгэхээр энэ дэлхийн одоо хамгийн мэрэгэн ухаантай хаан хүртэл одоо тэр бүхнийг эдэлж үзснийхээ дараа бүх зүйл хоосон ямар ч ашиг тусгүй гэж хэлсэн байгаатай адилхан бурхангүйгээр амьдрах одоо энэ дэлхийн тэр баян чинэлэг ч байна уу эрдэм мэдлэг мэрэгэн ухаанаар дүүрэнч байна уу тийм боловчийг бурхангүй өнгөрүүлж байгаа тийм амьдрал бол жинхэнэ одоо тийм мэрэгэн ухаалаг амьдрал биш юм аа харин бурхнаас имэж бурханд итгэж бурхны хаанчлалд бүхий л тэр найдвараа тавьж амьдрдаг амьдрал бол хамгийн мэрэгэн ухаалаг амьдрал байдаг юм аа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 자, 여러분들이 히브리서 11장을 꼭 읽어보세요. За та нар Еврей номын 11-р бүлгийг заавал уншиж үзээрэй. 솔로몬이 이야기하고자 하는 말은 그 히브리서 11장에 있는 겁니다. Соломон хааны бидэнд хэлэх гэж байгаа тэр санаа нь бол энэ Еврей 11-р бүлэг дээр байгаа. 자, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. За өнөөдөр ичлэлээ өгөхөд тусгая.